Postwedding. Saya nikahkan anak kandung saya, Tari Widianti, dengan mahar 16 mayang emas tunai. Saya terima nikah Tari Widianti, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahar 16 mayang emas tunai. Built something out of nothing. Crazy how we both didn't see it coming on. Now you're standing in front of me.